Nema stari. Znači, svaki put kad sam izvala scenu... Bilo je sjajno. Pogrešno je bilo samo kad si pitala da li je dobro. Krećemo sa vježbom, svi ste stari ljudi koji hodaju bosi po staklu. Idemo! Ne čujem ništa. Spremni? Da, ne. jesmo. A što sjaj? Naziv pjesme koju sam pjevala na velikoj priredbi. Da. Jer to me i dovelo u ovu školu. Katastrofa. Možda da se slova malo veća. Da. Možete ti slova Vjerujem u vlastiti izbor. Ne trebam tuđe odobrenje. A, djevojka je nešto naučila iz ptica scene. I dalje je katastrofa. Da? Možda bi onda trebao zasjati. Opa, Miki. Okej, idemo na klopu ili ne? O jej, hrana! Ideš? Može. Au. TheSlap.com. Fantastičan website! Možeš saznati sve o ljudima u našoj školi. Produkcija hrvatske lokalizacije. Nickelodeon. Ako se želiš